angka taklaibo senga jaga boli ridamano ridamaya obisaya seng takbo confirm meko angka tomunga jaga seng boli rimalia fana seng semano edisini Mongoleshwari Mondira Cibri ni bumungai seng semana chodota pun boli rika ready kolomka ang tini Tripur Khatriya Samaj dingai Tripura rajyoni joto lukurogno ebong ani dofani adang tongnerok borno Kharchi baskango je Kharchi puja faitongo 17 tarik aboni no advance nangno age hamariya faro kaham krengkai jahate tong beton norok Kharchi ni bagai churilai di janjenok ni bagai nijini bagai dofani bagai motai bor nangthun abono no tini kisa kok sanen bagai tini median trute ang nongno nong baskango kok sia saklai musungo kogongka Kachini sana nage takesa kok abo important kok tam hamba chini je Tripur Khatriya Samaj tuijuli tongnai chini je buba grahani tongo bo ni tini asai masal tini bini boyos 43 বছর ka আপনি বাগৈ Tripur Khatriya Samaj ni পক্ষে ani নিজে ব্যক্তিগত তরফ থেকে বনো হামবাইয়া ফারো bini boyo jahate bini jibon jahate kaham kurengkai monit kothok tongoi saistorok thik tongoi bo jahate bini ayog logoi tongthon holongni ayog hai tuibung tuyarma hakai bini jibon hamusai tongthon awoti hin sengbono hambaya faro ang hambaya faro kai Tripur Khatriya Samaj kamon nai ini neba seng taklebo প্রত্যেক বছর seng jemon चिराचरित रमेश जों हाजार हाजार बছর जों जेसिनि जे चिबरी मतायाव जों मताय खेफेलियो बलि खेफेलियो अब सिनि एकटा दफानि सिनि बंशनि मताय आबनो जों प्रत्येक बছর होयो किन्तु ओ जे पेन्डेमिक कोरोना नि को जे हनै जे देश ओ हाव जे गयतंमनि जोंनो जे केबं तंमनि आरो महामारी नि कैसा आबनि बागै सिनि सेमानो हतबा जों थिमते सिनि जे जेखाने सिनि मन्दिर दङ Cibri motanya mondir mondir seng kintu rimelia ta government abon seng elak kelia tarpore bo seng kintu onyo jaga seng sini je niyom sini je motanya seng maniwa ko seng pun boli keka takalai bo seng bon nayo government ni taraf theke rekhe to kaham government dia phono sini dofani bagi seng motanya seng cibri motanya seng khainai bagi khainai oro jodin seng nai allow khari hangkai chodo dapta o je cibri motanya mondir seng jodin allow khai seng tong khainai seng sini dagasa je ADC Mongoleshwari Mondgo seng oroni je naran oroni chontai oroni galem borong talangi oroni moterno seng aro talangi asugri seng aro pun boli khainai seng siddhanto na lekha au Tripur Khatriya Samaj hoche seng jotono seng abo ang saklai musungo sangar boli khainai ebong tegaisa rajyoni o hastini jotono nang musungo je seng op program no kotor khai sini je siri sitini je chodo dapta motai cibri motai hmani sengabo noai ni edisini ni noai ni auditorium ko akbo sengabo aro tang khlainai hastini joto dofani borok joto hodan okra rongno sengro jotono no manjak phanya bagai seng kopogo jahate borok sini program phai sini motai phai sini ongkono phai manjak phai oro borok kaham kurengkai tongna ningthon bangni bagi seng surinai borok jotoni bagi surinai jahate corona rok corona hai virus rok hamnani bagi no ayung yang bagi no seng motai no surilai boli khai tonglai jau nijini chanen bagi dofani bagi songchani bagi jotoni hamari nai no hai go cibri moterno seng motai kheli oro pun boli khai seng tonglai obotik kaham kureng tongna bagi seng boli प्रत्येक बছর no seng ri phayo rimi hengkai taung norunu kana corona hani nokri malaya ungko malaya tangingkha oro bosong sai mano obosini বিশ্বাস এবং বিশ্বাস ni bisang ekdom আত্মবিশ্বাস ngobo taung hangba seng moterno ri malaya motel hoyto bosong sajang le magai bibhinno rog suk
বিভিন্ন ভাবে খানাই দङ অবদি জায়গা অবদি বুথালাই জায়গা অবদি বুথা থৈया लेखा तैको लोग थैयो फाइजो चाइ थैयो गाडी एक्सिडेन्ट थैयो डक्टर थैयो हाइ थैयो ताम बागे अब साम नंगतो खासे जों जत हाइसिनि चिबुरि मतन जों रिमालिया हानि जों ओंके आमनो जों अबनि होइते याक याक मगैनो जों चिबुरि मतन जों नान बागै फाइनाय 17 तारिख जुलाइनि 17 तारिख जों अरो दिनै मिडियानि माध्यमे कगनो आं जतन साकलायनो मुसुंगो नय हलो जे पान्दा खाइनि माने ओ बस ब खाइजा ना मोलायनि सालता ai मतायनि सालनो 17 तारिख आ नयनि गत आजन जे दिन बोलिंग आ दिन संगार खाइनाय बोलितो आरो जे मन्दिर तंनाय आरो नामनाय मन्दिर दं माने अगर खाइगा जोंनाय सिङाव तो गभर्नमेन्ट नि तो मिनिस्टार जों मालायनाय ओ जे फाइनाय बुसखां 7 तारिख जों मालायनाय सिनि खत्रि समाजनि आदं सकथांनि मालायनाय और कि आदो बलि खाइना जा मताय खाइना जा खारिया अब जों बरबाय परिष्कार जों सालायनाय सावै जुदि नों खाखाय जों खाइनाय गावें लियाखै सिनि जे नियम निति मालाय जों आरो खाइनाय तबे जों बलि खाइनाय अब एकदम पक्का ताउमा अब सिनि बंशनि मताय सिनि लोकनि मताय रगो सिनि बंशनि मताय कारण बं सिनि 17 तारिख जे सिनि जे चिबुरि मताय दिनो जों कमिटी होते जों देसन नालायखा जों आ दिनो सिनि बबागारा तो तंनायनो सिनि अनुष्ठानो सिनि पान्डाव ताय सिनि मिनिस्टार डेपुटी सीएम बरं मुसुं इनभाइट खाइनाय ताय एडीसी नि एमडीसी एम सीएम बरं जतन तंनाय आबनो बनो इनभाइट खामन कारण नखा सिनि जे तिब्रत दफानि खत्रि समाज ओंगै जों जे समाज नांना बागै ओ सिनि जे श्री सिटिनि जे नियम नित लाइबुमा हुकुम मुकुम संनांना बागै सिनि जे बोलि चोदो चिबुरि मते जों जे बोलि माने आबरनो आदिनो खायै सिनि राय एरिटी नायदानो जों बरबाय कक चाबलायै कक आदिनो कक किसार लान थालायनाय पारा चौधरी दङ पारा चौधरी ति साफाबनो ति जों कंगनो सालायनाय जे सिनि चिबुरि मते सोमोन्दै आलोचना खेलिनाय जे सायमाननाय बसायमागा जे सायमिया बसायमिया बनो जे सायमियानो जों सायमारनाय आदिनो जों जतनन्तियै बोलिनि इंगनन्तियै चिबुरि मते सोमोन्दै जोंहा नवायो एडिसि नय नंगौ जों ककथुम पान्दा खेलिनाय जोंहा गैताय मते चिबुरि मते जों जे मानि बुंगै किसा प्रसाद आदिनो जतबाय जों बागै सालायनाय अब तिखाय जों दिसन नालायखा